Biyag Titaw. Hello, naragsak manen nga oras ngayon kay panagbuybuyaw, ano pa nagdengdeng nga gita agundaway. Merry Christmas manen kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tingkang panagdrama iti baro manen nga episode. Kablawon tayo pa ni Vanessa Laduan ni Tabugyas Benguet, Anita Vergara di Hawaii, Reynaldo Manipon kani Angel Laura. Intay nga ro dandanggan ti episode 232. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Janice, dananang mo. Ayan da. Addaday jay kusina, auntie. Apay ka di. Sumrag kayo po'y Agyamanak. Ay, Manang Mira! Manang! Oh, apay. Apay akasta tilangam nga imay dito'y balay nate. Manang, mapantayo ko maidya balay. Agap-apa mananda manong Celso kan manong Elmer. Agkin-kin nabil da manan. Nabartak dang agpadpada. Awan kadwak nga ganhawa. Ay sus, tatang! Tatang! Umay ka man! Napay, ay yan pakariguran nyo, gagkapsa. Mapantayo di tabalayo, tatang. Intay anawaan da manong Celso kan manong Elmer. Ay, aksin na kaya doa. Awanan ba intay ta, Celso? Kaputa, dakdakil ti bagin ng amsyak. Kastoy lantan, dararamidan na kanya, manong na. Oh, durbab ka kitiya, manong! Husto daytan! Anya kay kadi! Awan respeto, mga Celso. Inauna, ngayon siya, kastoy ti araramidam kanya. Sana kaputay ninauna ka gamit siya. Kahit kunamla na sino ka nakalaingan. Nakalaingan gamit siya. Ay, ustad, Celso, Elmer. Iso apimanawag dito ay balay. Takasta ti aramid yaw. Kababay, tikasta nga aramidin yaw. Aginom kayo iti arak. Sa ito na parte kayaw. Kas kay laaso ken pusang agap-apa. Laklakayan kayaw. Di kay lagnaknakam. Ilaklakay yaw. Tikasta ka na yun na panagap-apa yaw, Forti, karanwag na itang Elmer. Awan urbanidad mo, kabasat. Awan respeto. Ala, gusto na itan, Elmer. Awan respeto na itatao kanyang tata. Yagpay na putan, arinispeto na. Bastos na ita, kabasat. Ala, yung kagpalisan, Elmer, na nagrugit takaw esmaw. Gapo iti panagginubalyo ka ni Celso. Manong Elmer, itatanamunawan kayon. Agsarita tayo man itinalapat. Kasta kayo kadilatan ka ni Manong Celso aginggat lumakay kayo. Awan ka din pa nagbaliw yu. Sana siya nagpakumbaba. Siya tinauna. Siya kid din, kid daw iti pamakawan iti dayja Celso. Nangatuuna iti pride dayja kabsat tayo. Kunamla na sino mo't nakalalaingan. Uray na tayo kami to siguro. Agap-apan tulata dagiti kararwamay. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Manong. Kagpay sumay. Awanan bayin ngamin dayja Celso. Sipod pa iday. Manong Celso, sapay la kumatadenggan na kami kininati. Binagbagaanan ni nati ni Manong Elmer. Iso asyak mati makisarita. Wano makipagpakaasikan ka, Manong. Pangaasi Iso nga iso ti pagbagayo kaninatay, Mira. Makauma dengdenggan. Kasano kat di kay mat ngamin agsardeng nga agap-apakin ni Manong Elmer. Agkakabsat tayo. Iso nga agsisinakit tayo kuma. No adaman ti saan tayo apagkikin na awatan, agpipinakawan tayo kuma. No, da kayo babaya kakabsat ko. Awan problema. Nilmer lang ti kagurgurak ta naglastog. So nagaputay so ti inauna. Kat ko naman asino mo ta nakalaingan. Ala, pasensya amlatan ni Manong Elmer. No anyaman ti di mo magustuhan nga ugali na. Inauna akabsat tayo dayjay. Iso a respetuan tayo kumalat na. Saan? Dumakkel ti ulo na no kasta. No kalabanan na. Kalabanan mo ta. Manong. Talaga ka di asaanan nga agbaliw da Uncle Celso kun Uncle Elmer, auntie? Ay, jak amo kadakwada aka anakan. Awan mo tagpakumbaba kadakwada.
Una yan dagiti nga ulitag ko. O anya, mapanta ka din natin. Ay katuan na manang, si kamot latururaya kon. Sige, ing kami nanak ko. Makaamukan dito'y balay, Masapak kami ang makitsenda. Tapno makaawid kami adagos. Maala, intan ading ko. Agkuyog manandananang kan anti nati ang makitsenda. Kanayon ti panagkuyog da. Noon da pa pananti maysa. Masapol nga agkuyog da. Nakasingsingad da iti tunggal maysa. Ay, nagmayat tilin na nga dananang kan anti nati. Hanggang dagitimot tan lalaki akakabsat da. Pulos saan da nga agkatunusan. Nakagraduar kan iti sekundarya, Janice, anak ko. Sa dino ti kayat mo apagadalan iti kolehiyo. Numabalin, ijay kumabagyo nanang. Ta ijay kanong agiskwela ti gayem ko ani Glenda. Anya, nagaddayon nga Aw-awisan nak namin ti gayem ko. Dayta akat no manugot kayo. Janice, kanakan, may mayat ko mano dituyon, tapno saan kan nga umadayo. Auntie, Wen nga rod anak ko. Ngam anya talaga ti kayat mo aya. Sa dino ti kayat mo apagadalan. Ijay bagyo wenno dito'y lugar tayo. ijay kumabagyo nanang. Ngam no diyo kayat, jak ipilit. Anyat makunam ading ko. Ay, si kaman manang. Ala no anya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam, anak ko. Ngam pagyanam tungay, ijay anak ko. Iti boarding house ti gayem ko nanang. Agudwa kami kano iti abang. Nauli magkamat manang Mira. Kasla na unag ti pampanunutam. Kasla agdwado ang akpay laang. No palubusak ni Janice nga umadayuan no saan. Sa bagay, nasingpot ti ka anak akmanang. Dakkel ti panagdalag ko kankwana. Amo ka din to agaramid iti saan anasayaat. Nanakam tiya anak mo manang. Sa bagay mo't kit di Agyaman na kada kayo akakapsat ko. Taadda kayo akabinadang ko anang padakkel iti anak ko. Nang runakan ka ading ko. Nga uray awan na dakkelan na nga amana. Adda kayo mat anang punno kadagiti nagkurangan ti amana. Ay na, sino pa'y kumatag si sinakit ka nagtitinulong no saan ada tayo. Kandi mon panunutan ti amat anak mo. Nabayagan nga imbati na kayo. Saanan nga iso ti paka-stressa manang. Saan nati? Nabayagan anak ka move on. Nasa ukla ang matkit di, ading ko. Nagawid ka mat, Janice. Bakasyon mi ita, Uncle Celso. Hasta, kay, kumusta ti panagadal mo nga? Nasaya at mat, Uncle. Kwarta, nagbaglang ako sa ramin to nag-eskwela ka man. Thank you, Uncle. Sige, tadapay papanak, Si Mingpot nga tan dagiti ulitag ko? Saan da nga tan nga agap apa? Adda ar-ari bumbungan dagiti tattaw itayan ti istor da nana seta. Anya nga taday chay? Da Uncle Celso ka na Uncle Elmer dagi chay? Asin ka kita! Uncle! Uncle, husto daytan! Husto daytan, Uncle! Umanaw ka dito, di na karo ko pa, Janice. Umanaw ka dito, Janice. Tabangan numay raman ka. Jack pumanaw! Uray ka bilid akon! Basta ganawag lagta! Hustong tamang ano dadaga sa mapasamag ka na kayo! Nga pwede pa nagkinkin na biliyo! Talaga nga awan apulos ti panagbaliw dagijay nga ulitag mo, Janice. Mangibabaindan. Ay, awan nga ruda. Ti pagsakitan tinakam ko. Apay adi daan nawaon. Buybuyaan matlatan dagiti tattao idang agubgubal. Ay naanak ko, naumadamuten
Tano aganawa dagiti kalugaran tayo, iraman damot ida akabilan. Iso asika, di munton ar-aramiden ti kasjay, taamangan no si kamot ti makabilda. Apay nga minakas jay da, nanang. Kaslasaan da nga agkabsat iti kasjay nga aramiden da. Ay, manipod ubing kami, kasjay dan atalaga. Naibagakmat kan kaitiin ang nasapa apim mo say day dilunum. Kat nakiasawa mat iti sabali day dilolam. Saan na kamin anaasikaso ang naimbag day dilolam. Ta iti maikadwa a pamilya na tinangibukbukan na iti atensyon na. Iso siguro akas jay dagiti kakabsat ko alalaki. Naimbag man ta saan kayo matakas jay kanya antinati, nanang. Kaasin apo Diyos saan mat anak ko. Sa bagay, sigo din akastoy kami kini antim anatni. Sipod pa'y ubing kami. Umayan! Asino nga taday ta? Ay, ilamang na ka, anak. Sobre ka ko na. Ilak mong tinitaw. Pero Uncle! Apay da binalsig na igamyaw! ipang-or ko kumakan ni Uncle mo, Celso. Ay na, dakdakal mo, Jarmas na. Anyamat yung tikas ta nga ramid yung uncle! Basol ni Uncle mo, Celso. Basol na amin, tikas tayo mapaspasama kita. Naman! Gumor ka niya! Ha? Abog! Ano na pala yung damiro at isimbre ka? Ikaw pala yung takot! Sapay awan da nanang kan lulo at datapay la ijitalon. Basta di ka natagari ka, anak. Di mo luklukatan tiri daw, ah. Saan nakatakrot? Diyak kaya ti mailawan. Kaslat na nauna ka pampanunutan, ha, Janice? Kwa, imawag ngamin ni nanang ko, Ben. Ha? Apay? Tika di manan maipapangkadag iti ulitag mo, ti impadamag na? Ay, wen nga rod, Ben. Jesus, di ka nagpampanunot. Amangan na madadal ti konsentrasyon mo nga gadal. Tikit di pa nagadal mo ti pamay sa mapanunutan, Janice. Tapno makalpas ka. Takas tamit ti raramidak. Arapap ko ti makagradwar. Kat ti kayat ko, makalpas tadwa, Janice. Ngamin, saan ka nasabsabali kanya? Ha? Ay, ayatan ka, Janice. Sorry, ha. Diya akong makauray. Tati ko na, uray ka makagradwar ta. Sakto agpudnukan ka. Ngam diya akong makauray. I love you. Anya nga rod ti plano yu ita iti nobyong, Janice. Agkasar kamin iti mabiit, nanang. Katurturpos mo pa'y iti kolegyo. Adda-adago sa nobyong. Nasingpot ni Ben, nanang. Pasensya kayon, ngam ay-ayatot ti nobyok. Diyak mabalin apagkadkadan ti kayat na mapasamak. Sigurado ka anasingpot dayjay alalaki. Wen, nanang. May pasiguradok day ta kada kayo. Gaputa uray dagiti dadakkel na. Nakasingsingpot da kanya kay di niyam amunak ni Ben kadakwada. Makaammo kayo nga ron. Total, impaay minti pagrebengan mi kan kakasanak mi. Napagadaldakan. Kat no kayat mo ti makiasawa, adakan ka dayta anak ko. Agyaman nagtapalubusan dakon, nanang. Dumanon kanon ti mga sawaken ni Janice inton bigat manong Elmer, manong Celso. Kastaya. Ay, talaga nga ro, da makiasawan di ka anakan tayo, no kasta. Naustuan mo ito ni Titawan, di palubusan tayo. Ay, makiasawan di ka anakan tayo. Agbaliw kay mutngatan, manong Elmer, manong Celso. Denggam, ti pamagbaga ni natikan ka, Celso. Agbaliw ka kanon. Ha? Si Kate, baliw. Agipulagid ka man ako na akon. Ay, awan ammo, kabaliwak. Si Kati agbaliw, tas si Kati managbato. Guston! Dayta nga min katimadi kada kayo. Nagbasi na ba ng padakkelan nyo? Agsagana tayo kidde. Tainton bigatan ti idadanon ti mga sawa ijay kaanakan tayo. Ala, mangan tayo pa'y. Di kay pa'y agaw-awit ka aruba, tamangan tayo. Laragsak ganti ti lugar yu, Janice. Adu dagiti kaaru bayo ang nagdengeg iti saritaan tayo. Maipapan iti kasarta. Wen, talaga akas ta dagiti tattao dito, Ben. Ang rungit, iriribok pa no.
Sige. Dangkal Sige, Celso kan gali. Uncle Elmer dagijay. Nakainom daman Jesus. ngaminan kat. Inakaganawa, Janice. Saanan? Baybay amidan. Damat siguro mga nawa kadakwada ijarwar. Pasensya kan iti makitkitam ita ha. Nakababain kan ka kan iti pamilyam. Anya kalakit din na ya. Nairwama kon. Tawure di agad adal tapay. Amo kung tikas ta nga style dagiti ulitag mo. Takanayon mo't nga ibagam kanyak edi sana ya. Ate ka man naman. Ala, Akin kinamat-namatan. baybay amon. Kasta ti style da. Tunggal agapa da. Agkin namat da. Kasta ti aramid da. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Agawid ka na ako sa anak ko. Ha? Abay ngagsangsangit kayo. Dagiti dua nga ulitag mo. Agpadadaan na ospital. Anya? Apay? Naggubal day jay kasaran iti kalmaan. Kat gapo ta saan da ama anaway da. Pinagaambunan day dan. Anya? Ay, nasakit ti ulok. Talagaan na sakit Tanapakarwan ti ulo Manong Elmer. Pinakpakda ngamin. Agpada kayo kini Manong Celso. Agtalinaid kayo kanupay dito ospital ko na ti doktor. Taobserbaran da kayo anaimbag. Jack pa kaya ti matay. Nakariingan ni Manong Celso. Manong, kumustan dirik nam? Sakit ti ulok. Matayak sa matay na. Saan pa'y? Anay. Agpaimbag kayo kitdikin ni Manong Elmer. Agkararag kayo. Agkidaw kayo iti pamakawan iti Diyos. Ken agpakawan kayo iti adu ang nagbasulan nyo. Kasanungay atin ko. Pag naudandag iti kakabsat na, inton makarwarda dito ospital. Ay, katijay balayan Taijay matisigod nga yan da. Sige nga, Rod. Ano sampay laid ang asikaswan ating ko. Mang tedak tulaangan iti kwarta ang paggatang mo iti agas da. Kanda dumapay ang masapsapol da. Agyaman akmanang. Tulungan ta ida. Tawan sa baling nga agtitinulong no saan ada tayo nga kakabsat. Ay, uwan nga Rod. Grabe mo't ngamin tinapagtangda. Wan nga, Rod. Ngam nagasat dalat na. Tanalasatan daday di napasama kadakwada. Nalabit, inikan pa'y ida ni Apo Diyos iti gundaway da ngagbalbaliw. Nakaidasar kamin kanimanang mira iti kanan nyo, Manong. Mangan kayon. Agyaman kada kayo, Mira, nati. Agyaman kada kayo, nati. Mira, nakasingsingpot kayo kakabsat ni. Ta sino kumati agtitinulong ngay no saan ada tayong agkakapsat. Pagawanan da kami no nagbalin kami papaanawa kada kayo. Uwe, nading ko. Oray siya, pakawanan da ko ma. Karik nga, balbaliw akon. Uray siyak. Diya ko naginom iti arak. Idya kami na nabisyok. Kapilitan nga idyan yon, tani. Kastan tinagtungpalan nyo. Agpaimbag kayo kitni. Agyaman tayo iti Diyos. Tainikan na kayo pa iti gundaway yung agbalbaliw. Isong agbalbaliw kayon. Wala din ko. Kahit pakawanan na ko maselso. Ika-reka, diya kung makiapakan ka. Pakawanan nakmait, Manong Elmer. Ikarik mait na diya kung makiapakan ka. Manipod ita. Irespetun kan kas Manong ko. Selso ating ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamit, Manong. Ay na. Makalwaak ang makakitkita iti kastala ngayo, Manong Elmer. Manong Celso. No idi pa'y lang kumaakasta kayo. Saan ko maanapasamak ti kastoy kada kayo. Ubay kayo manad din ko. Tara kupon kayo. Manong. Pakawanan da kumading ko. Ibis asyak ngay naunaan nyo ti mangigiya kada kayo. Saan tasyak mo ti papaanawa kada kayo. Sorry Ala, agpipin na kawan tayon.
Saan pa'y analadaw ti amin? Mga baruanan tayon, manong. Dagiti agkakabsat, agbibinnadang sanket nga agdidinangran. Itirigat kan ginawa, isudan tulata ti agkakadwa. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yon na Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo amin. Merry Christmas, iti tunggal maysa.